whare tūtaua, pera he pauaka kāpata. Oi, tima no. Ki ana I ngā taonga o ngā kaua a tangata maurākau. A tangata kōrero ngā hītore ka puta mai I rungi I te rākau. Nā rai rei harama te patu tangata me te mahi maurākau I te whawhai. Engari e pāna ki te ao o te Māori. Engari ko te urunga kei roto ko te mau o te rākau. Kare kore ko ia te rokohanga o te kaupapa nāna waihanga mai. I puta mai tahi paku whakaakoranga I ngā tau, waru takau, tahi rua toru. Engari, mō mātau ka ki atu ko tōna o rokohanga o kawa, waru takau mā toru I te tū o te whakataitai aomotu mo te kapaka. Polynesian Festival tonu I Tauawa, ka tū ki Kahungunu. "24 competing teams came from all over the country and overseas. Teams from Torres Strait, Hawaii, Sydney, Australia. They were welcomed by a 600-strong haka party made up of young and old people from the local host tribe, Ngāti Kohununu. E nā ngā kraua, ngā kaiwhakahaere o Kahungunu I pātai atu kia papa mana te pōhiri e kawe, mai te wero ngā wāhanga katoa. Pērā, ngā kraua pērā I a wīta tau huata mā I hoatu ki aia tērā mahi. So, nānei whakarite, ko tahi tau te roa ki te whakangungu, ki te whakapakari. Waru takau mā rua tērā, ka tū te kaupapa waru takau mā toru. E ono, e whitu rānei ngā wero I taua wā. I roto I tērā whakangungutanga. Ka kite e ia, kāre tino mōhio te whānui te ene mea te mau o te rākau. So I reira whakatō pū kei roto I aia anō me kawe tēnei taonga, me whāngai atu tēnei taonga kei roto I aia. So mai I taua wā, ko tīmata o kawa ngā akoranga te whare tūtaua. Ware hua, hau I tēnā hītore. Tika. Ko malakai tōku ingoa, hei uri a wau no Ngāti Parau ki te taha tōku pāpā. Engari e tipu aki au ki te whanganui ātara, nai nei noho au ki te whenua moi ia. Te kaumarimo ana tau, I noho ikora. E mui tōku haerenga I roto I te whare tūtaua. I taua wā, ko te tino pātai ki au, hea te tikanga mō wera momo taonga, ngā rākau, ngā patu. Koena te whakautu ki au, whare tūtaua, wera momo pūrākau o mātou taonga, hea te tikanga, hea te kawa o mātou taonga. Morena ai, koena. He moe mai rāno no te tumu whakarai kia e hia rautau, ko pēhia tātou, ngā taonga tuku iho, ko te mau rākau tētai. Pērā e rātu ngā taonga, tāmoko, taonga puoro, rāranga, era mea katoa. So tāna e hihi ai kia whakahokia mai te mau rākau kia tātou. So koina,
ma te whare tutaua e pakari ai, e whakawhanake ai, kātahi whakahokia ki tōna ūkaipo ki ngā iwi. I ahu mai ngā iwi, whakahokia ki ngā iwi. So koina tō mātou mahi pauwaru, kawea nei tērā karere, nā nei whakatō kia huatu, whakahokia ki ngā hapu, ki ngā iwi te maua te rākau. Hei oranga, mo a tātou nei tamariki e tipu ana. He penepene tēnei o Takitumu waka. Hei tōku mana whatukura huri tēnei no ngā waitai o Tauranga Moana o Ngāti Ranginui. Hei tōku mana māreikura huri tēnei no ngā kāwai heke o Kahungunu o te Whatu Hapiti, te Hauki Kāinga. Ai, ko Ngāti Kahungunu tōku iwi. Nā, tēnei wā, te mea i te kurutau, i te haere pēra, nā nei, haere whakamua. Marama. Ka timata au roto i ngā mahi i te tau 2011. Kātahi anō au ka wehe i a Hatohohepa. E ni haere au ki te kura tuarua o Tiriwa, Massey High School. I reira taku whakangungu tuatahi i te taho Papahimi. Oh, hei, kākiri ki uta! Ai. The rest is history. I pātai mai, actually, I pātai mai a papa, ko wai tōku papa, I mea atu au ki aia, ko Lyndon Morris, mea mai ia ki a hau, me uru koe ki te wharatutaua o te aroa. So, ka pai! Ka pai! Hanga a mai a hau I te timatanga, engari nā taku tipuranga roto I te kaupapa I kite au I ngā huaranga ka puta, mōku mō aku whānau anō hoki. E tai au te whakatauira ki aku teina, he aha te huarahi, he te aratika, mā tātou katoa hei tū hei tamatāne, tamawahine rānei. Ai. The goal is to showcase your pukenga that you've learnt over the years. Your set mahi to demonstrate your knowledge of what you've learnt in tūtaua. Tuatahi ake, he ruku ki te kaupapa, he ruku ki ngā taha o te kaupapa. He wānanga ke te mahi haunga no te taha a tinana, I te mea tōna tikanga, kua kaunga ke koe ki tēnā wahanga. Engari, tēnei wahanga poto nei, ka roa ake tō whakarite. Watawa ki mua! Tūtoki, kōkirikiri whakawhiti! Ko ngā wānanga ke te wahanga hihiati ana. Nā reira, haunga ko te taha ki te ungu pukapuka, engari, te kawe I te taha ki te marae, te kawe I te taha ki te hāpaio, ki te whare a tahu. He kawe I ngā kōrero o ngā atua, a rātou hitori, a rātou kōrero, e pēhea, e hono ai a rātou mahi ki a tātou. Me tā tātou whakatinana I ngā wawata o tā tātou tumu a papapita. He nui. Engari, he whakaatu hoki I te tūturu o te toa. A tātou mo te mau o te rākau, te whiu o te rākau, taina atu ki ngā waiwai ne. He waiwai taumaha he kiri māku. Yeah. Māku māku I tō toto. Nā te mea kāre pai tō nuku, tō whakarite, tō karo. Ka hemo. Nā reira, kia kaua e whakataumahi o waiwai. I roto I te mahi katoa, ko ngā pau I ako ngea, ngā momo whawhai e kawea e hia tau ko te mea tuatahi ko ngā waiwai, ka ako ngea I te wāhanga tuatahi. So from trainings to wānangas to the mahi rangahau, researching about your particular atua that you sit under. Not just about the rākau, it's about everything that our kaupapa encompasses. Not only that, it's about persevering, because yes, it is physical, it is a physical kaupapa, but it's a very rewarding kaupapa too, you know.
One thing that I've taken from Tū Taua is it's not just about us as an individual, it's about us as a people. And when you go further up those taumata, especially when you get to Paiwaru, it's about giving back to your people, about serving your people. I ngā hapu iwi katoa o te motu. Ko te rākau te tino lākau i mate ai e tahi hapu, e tahi iwi Hitoria. me te hitore hoki o a tātau iwi kai roti ngā. Ngā rākau pērā. He tino taonga o ngā hapu o ngā iwi i ngā wā omu. Nā reira, nā te rākau i hinga mai i mate mai. Ngā tangata, ngā hapu, ngā iwi. Nā reira, he taonga, kia kore ai e ngaro a enei taonga. Me tiro hea ki tō tātou hitoria, te whakatōke o te rākau i roto i a tātou whakatohe aha ko te iwi, te he hapu. You know, mi haro au ka whai wā au hei kai whakawā mo te matatini, tēnei tau tonu. Mi haro ngā titonga i puta mai mo ngā haka. Raue, you know, ka kōrero hitoria, pakanga, pūkōrero, matakai kutu, i kāwhiro, te aingo o ngā rākau, te whiu o te rākau, ngā whanaungatanga o te iwi hapu ki te iwi, hea pēnei ai, hea pēra ai, ērā hitoria ko whakahokia mai ki a tātou. Koina te pai o te matatini, tētahi tino wāhi ka pua mai ene taonga, engari kei wareware tia nei tātou ki te noho o te rākau i roto i tō tātou hitoria. Engari taua wā, kei te whawhai, i te whawhai tonu tātou mo te whakunga mai o tō tātou reo me ngā tikanga, kareno kia paku whakatōke i roto i ngā whare wānanga. So koe nei te āhua o te tipunga mai o te whare i taua wā tonu te pua waitanga o tō kohanga, te kura, te whare kura, te runanga, ngā iwi. Me pa mau e kai, tarai koe, kia kaha, mahi ena, me hea koe e kahu. So i tipu kotahi ai tātou i roto i tērā awatanga. I te tīmatanga kāre tātou i kōrero Māori, ngā ko ngā katoa i roto i te reo Pākehā. Pakari te wā, ngā tau iwa takau, kātahi ka tīmata ki te whakaako tāte i a tātou wano i roto i ēnā auhatanga. Pakari tīnana, kōrero reo, mautikanga, tāpiri atu ki tērā te whakapakaritanga o te kaupapa. Nā reira, i rungi i tērā, ko ngā akoranga whakangungutanga o ngā tauira o tēnei wā, ka whakaakongea e mātou, ka akongea e rātou, tino rereke ki tō mātou ake wā. Mā mātou e whakaputa te ao, mō rātou e haramai ana, tātou mokopuna tamariki e mā rātou e kaue ki te wā, kei mua i a tātou. Tētahi mā tāpono i ako au, kei te ako tonu au. I te tauritetanga, ko te mana wahine, ko te mana tāne, ke roto i a hau, ke roto i a tātou. I ki te au, etahi wā ka u tonu etahi ki te mana tāne. Etahi atu kei te u tonu ki te mana wahine. Engari me pēhea rā te whakataurite ai i ngā mana e rua, kia taurite ai te wairua o te tangata. Ai. He ua. Tino ua. Engari, ea ki te kōrero, tētahi mā tāpono e tino ngā kaunui ki a hau, mā te whiua, te mamai, mā te ngaua, te kuru, ka tae koe te kite i te tika, ri te tonu ki
kaua ma te waiwai tutuki, engari ma te upuko pakaru, perseverance, with determination. Ko te wahine tuatahi I iki ki te pauaru ko Tanya Mahuru Stanley. No taranaki ia, ko ia tētahi o ngā tino pau, hei te tangata pēhea te whai I te aro o te wahine roto I tēnei kaupapa. Ko te tuarua ko Erin Keremita Kapa, iki ki te pauaru, kei te awa mutu ia I noho ana, engari I timata ia ki rānara I te taha o tōna hoa rangatira a Seri. Wai mai. I feel very privileged. I just nōku ke te maringa nui kia eki ki tēnei taumata kia taia te mahi I ngā mahi. Māmā te whakahua, ua te whakatinana. No reira, I taku tainga mai ki tēnei taumata, he aha rāno aku mahi nai nei me whāngai ki te iwi katoa, ki ngā iwi katoa. Taku titiro he nui ngā momo tohunga ki tō tātou kāhui pauaru. E tikana kia whai ora ngā noho ki ngā pauaru, kia mōhio ai ngā pauaru he huarahi anō ma te tohungatanga. Ki tā te kōrero a Papa Pita, he whai mana anō hoki kia tuku mihi ki o rātou nei mahi kōti a rātou I roto I te whāngai o te kaupapa ki ngā tōpito o te motu. Ko enei kare he matakai tuatu I enei momo kāhui mai te rokohanga o te kaupapa. Hei ka whiro aha ko te aha, he tokatu moana. Nā reira, me tuku mihi ka tika. Tāpiri atu ki tērā, ko pakare ai era atu o ngā momo mau o te rākau. Ko whāriki hea ki ngā tōpito o te motu. Nā reira, kare au ki kotahi mea te ahu o te tohunga, pērā I ngā rao mua, he tohunga mō ngā mahi katoa. Mā tērā mau, kei roto I aia, mānā noho ki te kawe nei o te kaupapa. Engari, tētai mea nui kia whakamana hia tērā tūranga o te tohunga. Te se te wai tere pāhi, para mai te tohunga aru tia. I te wā o ngā tipona I mua no atu I te tainga mai o te hunga kiritia, ko te tohunga, te tīmatatanga me te whakamutunga o ngā momo mātauranga ki roto I a tātou nei oranga, ma ngā momo whare I reira. So ko ia te tino tohu, te whāngai atu, koe nei te pai o kia orite ngā mātauranga o ia hapu o ia iwi. Ko tēnei, he tokatū moana ki ta kaupapa. Ia humai rā I ta kaupapa o te ahi kā. I rungi tērā ka tapaina ko te tohunga ahi taua. Tātou mā, nōku te whiwhi, e whakahuatia mai tēnei o ngā tohunga. E tokatū moana I ta kaupapa. Kāre he mea tuatu e hāngai pū ki ngā kaupapa mai te timatanga, mai te rokohanga o te kaupapa, mai te whakarewatanga, mai te ohu tuatahi. Hei ohu tohora. I rungi te whakatau o te tumu whakarai, o mai te paki, o te tohunga, ahi taua, Johnny Nepe Apatu.
Me pēnei ta kōrero, me pono taku kōrero, ka aroha atu ki etahi o a tātou rangatira, ka tino pēhi ta ao Māori kei roto i a rātou pokohiwi. Te tini o na kaupapa e kawea e hikina, ka tōpito o te motu, mo tōna iwi te take, mo ona hapu te take, mo te whare tūtaua te take, mo te kura kaupapa Māori te take. Nā reira, koina tētahi āhuatanga me tirohe e tātou te ao Māori. Kia kaha tonu ki te tiaki a tātou rangatira. A te me pōhehe, he atua kē tērā. Engari, he vulnerable tātou kato, aha kō te ha, aha kō wai koe. Nā reira, me whai whakaaro mō tērā kaupapa, manaaki tiaki tonu a tātou rangatira kua tai ki tērā taumata. Hei a te toka whātātou e tau ati ki te pouwaru, pēnei tau tonu o mai. I te ao mai Ngari, tino hikaka ana taku ngā kau. To see all our tauira from Ōpeka, ka raro te whare tūtau o Aotearoa, to come together and celebrate this special occasion, this kaupapa. Rā kautapu, wairuku, waiari, ai kauta! Kau te kite te mahanga o ngā tauira i konei, i whakanui a te huri tau o te whare tūtaua, me te hui whakapū mai o mātou whakapū mai o rira ai. Mōku hihiau te whakahokia ki te kaupapa, whakahokia taku aroha me te mea hoki waimari au he kaupapa a whānau tēnei, ka mahi taku pāpā, ka mahi aku teina, ka mahi taku huarangatira, ka mahi hoki aku tungane. Ai. Pretty easy to come back and start doing things for the kaupapa once you get to this level, especially when there's whānau involved as well. And I guess just for me, mōku ake, just hihi au te whakahokia ki te kaupapa, everything that it's given me. Everything it's given me is just, I just want to make sure I return that back to them tenfold. Aye. O koe nā te whakatau, hinga mai rā he te kura, ara mai rā he te kura. Tēnā. Tēnō kaupapa tēnei mō te iwi Māori, i ngā mea katoa, engari wale tātou e tahi wā. Ka mutu i konei, kare te pai, te mātauranga a ki te tahi atu. Tautoko e nā whakaaro. I te mutunga iho koto, ka tipu aka tumu i tōna wā, ka tipu aku mātau i tō mātau wā, ka hikina te moemoea, ka pakari, ka hoatu ki te reanga e hara mai ana. Ko te ngākau kia ki te nei a tātou tamariki e tipu ake ana i roto i te kaupapa o te whare tūtaua. Engari, tāpiri ki te whare ko era atu ngā whare reo, whare tikanga, whare wānanga,
whare maire, whare kareao, whare aitu, he nui ngā whare mo a tātou tamariki, naine. O ai mare, rawe te whakaputanga mai e nei whare. Nā reira, te ki atu ki a tātou tamariki, no pūki te whare tūtau, engari he nui ngā whare hei whakakoikoi te pinachi, te hinangaro, kia pua wai koe hei Māori i tēnei wā. I tō mātau ake wā, waru takau ngā tauha, tino rereke taua ao ki tēnei wā. Nāna tēnei kaupapa i whakahua i whakaora, e whakarauara hoki roto i a mātou, i a tātou. Because of his vision, we've had the ability to be able to stand as a Māori, stand strong as a Māori, and also, you know, with the ever-evolving world that we live in at the moment, being able to grasp onto our Māoritanga, me ngā taonga tuku iho, just being able to grasp onto it and then use it and do exactly what he did for the next generations to come. Legend, atua, tumu whakarai. Rau e te tangata nei. Anō nei he kraua nāku. He kraua nāku, engari. Hara i te mea, e tātai heki ana mai aia. Engari he kraua nāku. Mihi nui ana ki aia. Mei kore ake ia, kua whati haere taku whakapapa i tēnei wā. Mei kore ake ko ia. Kua kore taku matua. Kua kore he tohunga toi huarewa. Kua kore he rākau kaua. Taku matua, taku ankara, taku matua keke. I roto i taua ohu tuatahi. Te ohu pauwaru tuatahi. Me taua kāhui katoa. Me kore ake taua kāhui. E koreo e moe e he pēha nei te haere o tā tātou whare i tēnei wā. Me ana tumanako. A tumanako a papapita. Kua whakaora whānau, kua whakaora rohe. Nei kore ake ko ia. Kua kore ētahi o ngā rangatira o ngā iwi o enei rā. E rangatira i naene. Nā runga noa i te kaupapa ko kawea e ia. Mo enei whā te koutou. Me te mea hoki he timatanga anake tēnei. He timatanga anake.